Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah songkem abdi dalam abdina Muhammad Heri Aryansa dari SMP FU Sumenep. Bekal ngaturaki tunging si aku lempul Abu Nawas sarang dua FU si arpuan peji. Esitong bekto bada hakim saya posan sarang dua FU si arpuan peji. Hakim kak dinto posan. Katinapa carana ngawuningi pasera saungkuna epu se asli dari pajik adinto. Minangka dua epu kak dinto padan di pukte sekuat tor pangatero sekuat. Akhirnya hakim kak dinto mator dak karato. Ya rato abdina nyoon bentuan kangkui ngorose kedua epu kak dinto. Minangka dua epu kak dinto acaraan paji. Ialah engkau sing ngurus sedia. Itu benar rato. Tapi rato juga bingung katinapa carana ngauningi pasera sesaungkuna epu dari paji kak dinto. Minangka epu kak dinto sangat kedua epu kak dinto sangat terus pada terus kangka anak kak dinto. Akhirnya rato kak dinto mator. Akhirnya rato kak dinto atikanan Abu Nawas. Abu Nawas. Kak dinto rato. Ya dua epu tangani ya. Ajaran puji ya. Engki. Salah setari kak dinto Abu Nawas paling mandak kata demah. Sambil mikir katinapa carana ngauningi pasera sesaungkuna epu dari puji kak dinto. Kalau kunai pon Abu Nawas mios dak pengatidan sarang dua algojo setokang patai. Sadapaan sasampena ke pengadilan Abu Nawas sarang algojo langsung abala ka dua epuse ajaran paji. Arya yang dua paling bini dua saya ajaran paji. Engki Abu Nawas tabuna hakim. Algojo kalak paji kak disa sabak ka mija kak dinto. Engki Abu Nawas. Ponapa sih bekal lajunan lakon ya Abu Nawas? Dak ka paji kak dinto. Sabuna orang bini dua saya ajaran paji kalaban abar. Sebelum engkau jawab pertanyaan nasi engkau. Siapa semaki paji ria ka epu sesaungkuna? Sabuna Abu Nawas. Abdina tak bisa maring lagi. Cek reng paji kak dinto. Kagung abdina Abu Nawas. Sabuna epu dua kalaban abar. Ialah mau ngajari ya, mentadak semakia paji ria epelia benbo. Sabuna Abu Nawas. Engki Abu Nawas tak apa-apa. Kau lah ikhlas pon. Sabuna epuse pertama. Punten Abu Nawas, tikal tak apa-apa. Paling akidak ka epuse pertama. Abdina ikhlas tor lida. Pokokna paji kak dinto odi tor selamat. Sabuna epuse nomor 2. Salah setari kak dinto Abu Nawas lega tor seneng. Mirengaki tabuna epuse nomor 2. Minangka paji kak dinto langsung paring akidak epuse nomor 2. Minangka sobung epuse mangke ngulati bajin beli apa boleh ya dan socana. Salah setari kak dinto Abu Nawas mator dak ka hakim. Kangkui apa reng hukuman sebera paling berat dak ka epuse pertama. Dak ka epuse nomor 1. Dari carita kak dinto
kaulah sarang ajunan saja bisa metek faidah dari carita Kak Dinto. Kenapa? Inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Saungkuna kacucuran Kak Dinto nutua tidak kabagusan. Saungkuna kabagusan Kak Dinto nutua tidak ka jalan surga. Ban saungkuna lecek Kak Dinto nutua tidak ka kecubaan. Ban kacubaan Kak Dinto nutua tidak ka neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.